Mmm. Mmm. Maantay ka kabsat ko ti. Nakirsa-kirsang nga gugulay yun. Takitaan tayo mamut. No pud-pud no nga na imas. Wow. Kitaan nyo man oh. Okra. Crispy. Mas gamate okra. Tayo tigayam okra habsat no. Habang matuntunaw di tao nagtingiwat yo, anta dila yo, nagalis. Kasama mo lang adi talaga nga okra, fresh nga okra. Kiwi. Malutong. Pero tayo dila sa ti kiwi nga freson. At okra iso. Patatas. Nasamit. Also patatas na imas, nasamit. But I'm not sure no kamote ba ato mo no patatas. Basta mo lang adi chichirya kung nakuma. Kamote, kung no patatas. Yan ima. Carrots. Imas, sarap. Manamis-namis. Saba? Saging? Sa banana chips. Mas? Dapat tayo amin siyempre. Nagpudot. Ingat. Dahil ito'y madik sigurado noon niya. Maramanan tayo latan. Ang naimas. Ayoko to. Dahil ito'y madik sigurado noon niya. Yung nag-metic color na. Sa maroon. Sarap. Atoy, grapes ba? Dates o olives? Maraman lang tayo mo ta. Kulbot. Samit. Nga madik korasonada, madik ka muna niya atoy. Init. Napakainit ang lubong. Di pinakakayat ko ka dahil ito'y saba. Saba na chips. Kem, gato. Kamote fries sa ato. Orange eh. Para manak ba amin nun?